Uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kugarizwa bikomeye n'imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC. Mu guhosha imirwano noneho Uhuru Kenyatta yemeye guhagarara hagati nk'umusifuzi akamanika ikiganza yenda kugira ngo arebe ko habaho kumwubaha iyi mirwano igahagarara. Uhuru Kenyatta yerekeje igoma mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kabiri, mu gihe imirwano y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ubu ivugwa mu birometero 20 gusa uvuye muri uwo mujyi. Biteganijwe ko uyu wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta aza guhura n'abantu bavuye mu byabo kubera iyi mirwano. Ni mu gihe kandi abahunga imirwano bo bakomeje kwiyongera nk'uko imiryango y'ubutabazi ibivuga. Uhuru Kenyatta ari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC bugamije gushaka amahoro muri ako karere. Imirwano imaze iminsi 5 yubuye yatumye inyeshyamba za M23 zigarurira ibice bishya mu majyepfo ya teritwari ya Rucuru zisatira ya teritwari ya Nyiragongo hafi y'umujyi neza wa Goma. Kuri uyu wa kabiri rero ku gasusuruko imirwano yongeye kubura mu gace ka Kibumba nk'uko umwe mu banyamakuru bigenga ukorera igoma yabibwiye itangazamakuru mpuzamahanga. Kenyatta agiye Goma nyuma y'uruzinduko rw'iminsi 2 i Kinshasa, aho yabonanye na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo n'abandi barebwa no gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uruzinduko rwe ruri mu muhate wo gutegura itangira ry'ibiganiro by'amahoro hagati ya leta ya Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo biganiro biteganyijwe gutangira kuri uyu wa mbere w'icyumweru gitaha i Nairobi. Kinshasa ivuga ko itazaganira na M23 kereka ibanje kuva mu duce twose yafashe. Ku wa mbere umuvugizi wungirije wa M23 Munyarugendo Canesius yabwiye itangazamakuru mpuzamahanga ko badashobora gusubira inyuma. Mu magambo ye yagize ati, dusubira inyuma kubera iki? Dusubira inyuma tujya hehe? Twe turi iwacu, turi kuri gakondo yacu, kuri kavukire. Uretse kurekura akantu na kamwe no kubivuga ubwabyo bigize icyaha twakita sakirirego. Leta ya Kinshasa ishinjiye Kigali gufasha umutwe wa M23, ibyo Kigali yo yakomeje guhakana yivuye inyuma. Hagati aho icyiciro cya kabiri cy'ingabo za Kenya kizagera igoma ku wa 3 mu mutwe w'ingabo zemejwe n'abakuru b'ibihugu bya EAC zo kurwanya inyeshyamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo zasabwe gufatanya n'ingabo za leta ya Kongo kurwanya imitwe y'inyeshyamba. Ntibizwi neza n'ibizahageze muri weekend ishize zarinjiye mu mirwano ya M23 n'ingabo za leta. Burundi na Uganda bisanzwe bifite ingabo mu ntara ya Kivu y'Epfo na Ituri nk'uko zikurikiranye. Zagiyeyo mbere ku bw'ubwumvikane bwa leta z'ibyo bihugu bivugwa ko ziriyo mu mutwe w'ingabo zemejwe na EAC. Hagati aho imirwano yo yanze guhagarara kabone nubwo itsinda rya mbere ry'abasirikare ba Kenya bamaze kugera muri uyu mujyi wa Goma. Gusa bivugwa ko ingabo za M23 n'ubundi zikomeje kwiganzura iza FARDC kuko ngubu mu birometero 20 usatira Goma ari izi ngabo za M23 zahabagejeje. Ku bwabo bavuga ko nta cyatuma bava mu birindiro byabo nk'uko nabo bwabo babyivugira, mu gihe leta itakemera ko bagirana ibiganiro. Kuba bari kurwana ubu ngubu birasa no gushyira igitutu kuri leta ya Kongo ndetse n'abayobozi ba Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo yenda M23 irebe nimba yatumirwa mu biganiro, cyane ko bavuga ku butaka barwanira ari ubwo mu gihugu cyabo kandi abo barwana nabo ari abene gihugu. Bagasaba ahubwo kwicara hasi bakabiganiraho bakumvikana kugira ngo bagire icyo bageraho cyabumvikanisha mu buryo burambye. None se kuri ubu ngubu iyi mirwano yongeye kubura mu gitondo cyo kuri wa kabiri ihagaze ite? Nibyo tugiye gukurikira.
Tugiye mu karere k'ibiyaga bigari. Intumwa y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ku kibazo cyo gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uhuru Kenyatta ari Kinshasa, aho yagiranye ibiganiro n'abategetsi batandukanye b'icyo gihugu. Bwana Kenyatta wari perezida wa Kenya afatanyije muri icyo gikorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi hamwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola. Bafite inshingano yo kugerageza guhagarika imirwano hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'abarwanyi wa M23 wigaruriye igice kinini cya teritwari ya Rucuru. Mugenzi wanjye Siriake Muhawe nayo ukorera mu biro bya BBC Nairobi yakurikiranye urwo rugendo rwa Bwana Uhuru Kenyatta muri Kongo. Twavuganye mu kanya gashize, ntangira mubaza ibyo amaze kumenya ku bikorwa bya Uhuru Kenyatta i Kinshasa. Uhuru Kenyatta ubu amaze kubonana n'urongoye igihugu ca Kongo Felix Tshisekedi, amaze kandi kubonana n'abaseruka ibihugu byabo muri Kongo, intumwa zaje ziva mu karere k'ubuseruko bwa Kongo, harimo n'abapfasoni, abakuru b'amadini, abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka, kandi yanahuriye na perezida wa Angola avuye mu Rwanda, aho yabonanye n'umukuru w'igihugu Paul Kagame muri utwo twigoranye two kugira ngo batorere inyishu intambara zibera mu buseruko bwa Kongo, aho M23 Kongo yagiza ko ifashwe mu mugongo n'u Rwanda zibandanya ziko ziratana mitwe n'ingabo za Kongo FARDC. Uravuga ayo manama atandukanye Uhuru Kenyatta yagiranye nabo bategetsi ba Kongo n'abandi batandukanye, ibyo baganiriyeho birazwi? Gushika nta kintu na kimwe kiramenyekana, mu byo bamaze kuvugana, ariko ikizwi nuko baganira ku kungene botorera inyishu intambara iri mu buseruko bwa Kongo, nkuko nari mpejeje kubivuga, ihuza M23 n'ingabo za Kongo. Aho none haba hari akanunu kuko ashobora no kujya muri Rucuru kubonana n'abayobozi b'umutwe wa M23? Byo nta urabimenya. Ikizwi nuko babonanye n'imigwi itandukanye ifise uruhara muri izo ntambara, no kuvuga bashobora gufasha kugira ngo haboneke inyishu, ariko gushika ubu nta kiramenyekana kuko azova Kinshasa aca nka za Rucuru canke ahandi hantu muri kariya karere kariko haraberamwo intambara. Hari amakuru wari wamenya ku yindi nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba yitezwe muri Kenya? Ko biranduganurwa yuko mbere n'utu twigoro barimwo muri Kongo ni tumwe mu dutumbereye kugira ngo gutegura inama yimeje kubera i Nairobi tariki 21 z'uku kwezi, azoba hatumiwe imigwi igwanira muri ako karere ko musuko bwa Kongo hamwe na leta ya Kongo. Aha umuntu akaba yovuga yuko mu biganiro bya mbere byari byabaye M23 ntiyari yatumiwe. Ubu sizatumirwa? Gushika ubu ntawoca avuga ngo ejo canke ejo M23 nihizobiri, haracari ukuvuga. Niyo mpamvu impande zose ziko ziravugana. Urabona hariho Angola, hariho utwigoro twa Uhuru Kenyatta, hariho n'utwigoro tw'u Burundi kubera mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bari warongoye ishyirahamwe ry'akarere ko musuko bwa Africa East African Community muri kino gihe. Utwigoro turabana kugira ngo iyo ntambara ibera mu buseruko bwa Kongo itore inyishu biciye mu biganiro. Ko mbere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yise umuhari M23 yuko ari umuhari witwaje iterabwoba, ariko ubu isa n'uko iriko irahindura imvugo. Urakoze Siriake Muhawe nayo. Hagati aho leta ya Kongo imaze gutangaza ingingo zisabwa kugira ngo leta yemere kuganira n'uwo mutwe wa M23. Mu ngingo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo aherutse gutangaza Christophe Rutundura avuga ko ngo harimo no kurekura uduce twose M23 yafashe, igahagarika icyo leta yise bikorwa by'ibyaha, abaturage bahunze bagasubira mu byabo, no guhagarika ubufasha bwose ku mitwe yitwaje intwaro. Uyu munsi twashakishije ubuyobozi bwa M23 maze mvugana na Munyarugerero Karemera Canisius, akaba ari umuyobozi wungirije w'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki. Natangiye mubaza niba bemera gusubira inyuma. Dusubira inyuma kabuki, dusubira inyuma tujya hehe? Usubira inyuma kwa rutagira ataha, ugira hataha asubira inyuma. Twe turi iwacu, turi kuri gakondo yacu, kuri kavukire, aho twavukijwe tukaba tuhari tuhafite. Dusubira inyuma tujye hehe? Iwabandi. None ubwo nukuvuga ngo muri mufite leta rero mu yindi leta? Nta leta dufite mu yindi leta, ahubwo turi kugataka kacu. Kandi mu byo duharanira no kugira ngo tubeho, twebwe tubeho nabo duharanira babeho. Nitumara kubaho ibindi bizakurikiraho. Ikindi bavuga, leta iravuga ko mugomba no guhagarika icyo bavuga ko ari ubwicanyi mukora. Icyo murakivugaho iki? Iyo bavuga ngo twe dukora ubwicanyi, ahubwo abajijwe ubwabo ko bakora ubwicanyi, ndetse binagaragarira mu ruhando mpuzamahanga aho bafata abaturage b'abanyekongo bakabatwika ku manywa y'ihangu bakabarya. Ibyo bintu mufite ibimenyetso Bwana Canisius?
ibimenyetso byinshi cyane rwose, kandi abo bose n'abatutsi barya. Ni ukuvuga ngo agatotezo k'umuntu uvuga ikinyarwanda guhera mu Minembwe ukamanuka za Karehe, Masisi, Rucuru n'ahandi, ariko bidasize ko n'abandi bavandimwe bacu nabo bagirwa nabi. Ariko iyo bigeze kuri icyo kintu cyo gutwika umuntu urumva atari ishyano. None ni ukuvuga ngo rero ayo mabwiriza ane leta ya Kongo ibaha mwebwe muratera utwatsi nta na rimwe muzakurikiza? Nta na rimwe rwose tuzakurikiza. Nibemere dushyikirane ku neza. Mbese ariko bwana munyamakuru, iyo bavuga ngo dusubire inyuma ngo tujye kunegosiya turi inyuma y'igihugu, mbese nabo babanje bakajya muri Angola tukanegosiya baturi hanze twese noneho. Niba bashaka ko tujya hanze nabo nibajya muri Angola tunegosiya igihugu kiri vide. None se yicaye ku ntebe y'inteko ya Kinshasa ati mumbwira abantu ngo basubire inyuma. None ni ukuvuga ngo mwebwe rero mwiteguye gukomeza imirwano n'ingabo za leta rero y'aho ngaho muri mu duce mwafashe mugafata n'utundi? Niba twemera amabwiriza y'abakuru b'ibihugu bateranye bakavuga bati amahoro mu burasirazuba bwa Kongo birasaba imishyikirano kwicara bagashyirana bakaganira, ibirenze ibyo ngibyo se iyo bashyiraho kuimpoza ngo dusubire inyuma, turasubira inyuma ngo tujye hehe bakwemeye tugashyikirana ko twe twanabyemeye. Nta nubwo gukomeza imirwano ariko dukomeza imirwano, ahubwo ufite kuko badushotoye tubambura naho bari. Bwana Canisius, ko hari ahantu mwamaze gufata nkaho ngaho mufashe habayeho gute? Hategekwa nande? Nimwe muhategeka, nimwe musoresha, bigenza gute? Ntega amatwi unyumve, ngiye kuguha urugero rworoshye kandi rukomeye cyane. Abantu batumva nawe nushaka ubyumve ubyumvishe n'abandi, ndetse n'abanyumva nabo babitegera amatwi neza mu buryo bunonosoye. Ejo bundi twafashe tujya gufata Rucuru, baratwendereje badutera mu birindiro byacu, biba ngombwa ko tubivuna tubakura naho bari harimo Rucuru na Kiwanja kugeza Marenga, ndetse ubu ngubu twaraharenze kure tugeze Rwindi hafi. Aho ngaho tujya kwafata hari imodoka zisaga 200, zari imodoka 214 zari aho ngaho. Urumva abashoferi bari batwaye imodoka 214 n'abari bazirimo bose twarabatunze panda 7 jours. Ubwo tubaherekeza umutekano maze kuboneka, duherekeza izo modoka zose zari zitwaye ibiribwa n'ibindi bintu bitandukanye, tubigeza mu mujyi wa Goma, tubitwageza muri eneo zo leta ikontorora. Ubwo uramwumvisha ko abo bantu vuga ngo turi kumwe nabo, ubwo izo modoka ntabwo twazishoresheje, nta nicyo twabatse, ahubwo twagaritseho no kubatunga muri iyo séjour bari bafite muri Rucuru. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu mumaze gufata ahandi hangana iki? Yewe ni hanini cyane. Rucuru yose turayifite anantirete hafi, harabura gato cyane, n'agace gato kabura kuri Rucuru. Nyiragongo nayo tuyifite hafi 80%. Ubwo aho hose ntago mwiteguye kurekura n'akantu na gatoya? Yewe uretse kurekura n'akantu kamwe no kubivuga ahubwo n'icyaha cyasakiririwe. None ingabo z'akarere ko zaje muri ako karere kandi ko zivuga ko zizarwanya imitwe yose yitwaje intwaro, muzabigenda gute? Mwiteguye kurwana nazo? Sorry, ndibwira ko izo ngabo zavuye muri East African Community zaje zizanya amahoro cyane ko na Perezida Uhuru Kenyatta yaje Kinshasa asaba amahoro, asaba ko haba imishyikirano, nicyo gitegerejwe. Bivuga ngo rero nizo ngabo tubibwira ko n'ubundi zaje zizanya amahoro, ibirenze amahoro rero ntukabimbaze. None hari ikiganiro mwamwitegura kugirana na Uhuru Kenyatta ko ari muri Kongo? Igihe cyose rwose baduhamagara turi tayari kwitaba tukaganira, ntabwo turi binani. Ariko ntabwo bari babahamagara rwose, ntibaraduhamagara ariko naduhamagara twiteguye kwitaba.